Yes, I think we saw a game against an opponent that showed quality. We expected them like this. Hopefully, we are prepared the same way next week, because I think it's halftime, so it's going to be a tough game next week. Today was as we expected. We had a lot of ball possession, a lot of situations around their box. Unfortunately, we could score only once, so we missed the second goal. I think we had opportunities to score 2 goals, but in the end, we have to live with the win. So, we're not really satisfied with the result and not really satisfied with the performance, but is a win. A win is always important in the first game. It gives a good feeling, good energy also for Sunday and also for the game next week. But it's going to be tough, especially away. So we need to prepare. Super ukázal zhruba tú kvalitu, ktorú sme čakali, a pevne verím tomu, že o týždeň budeme rovnako na nich pripravení, ako sme boli teraz. Dnes sme ukázali vysoké držanie lopty, veľa situácií okolo súperovej 16-ky a bohužiaľ sa zrodil iba 1 gól. Chýbal tomu ten druhý gól, na ktorý sme mali príležitosti, mali sme na to šance. A na konci musíme akceptovať tento výsledok, s ktorým nie sme celkom spokojní, ani s výsledkom, ani s výkonom. A na druhej strane víťazstvo je vždy víťazstvo kvôli tomu nastaveniu mužstva aj pred nedeľnejším ligovým zápasom, aj Petrov odvetov je dôležité, že sme dokázali vyhrať aspoň ten 1 gól, a verím tomu, že budeme na tú odvetu správne nastavení a pripravení. Nech sa páči otázky. Hi, coach. In the first half, your players mostly tried the luck with the shots from outside the penalty area. Oro had, I think, 3 shots, was particularly active. So what did you say about this during halftime? What changes did you want from them? Yeah, at halftime we focused on 2 things. We said we need to move the ball faster, so to get them into running, shifting more, to make them tired. So we need to move faster with the ball, and the second one was we need to attack the box with crosses, but also with dribblings, one-on-one, so always attack the box. So first half we played around the box, but second half I think we had more urgency towards the opponent's goal. We spoke about it at halftime. The start to the second half was good because we had a lot of situations in the box, also some corners, so it was better. And then the goal was a bit out of luck for sure, because the opponent made the mistake. But nonetheless, I think in this part of the game we were going for the goal, and I think in the end we deserved the win. Otázka znela, že v tom prvom polčase bolo viac, mužstvo sa viac snažilo streliť spoza 16-ky, a čo zmenili v polčase, lebo v druhom už to tak nebolo až v takej miere, takže v polčase sme sa zamerali na hlavne na dve veci. Jednak sme chceli, aby sme si rýchlejšie posúvali loptu a tým unavili súpera a dokázali sa dostať poza jeho chrbát. A druhá vec bola, sme chceli atakovať tu a napádať ich 16-ku a dostávať loptu do 16-ky, či už centrami, alebo súbojmi, alebo teda hrou 1 na 1. Takže kým v prvom polčase sme hrali skôr okolo ich 16-ky, tak v druhom to už bolo viac v superovej 16-ky, a hlavne ten začiatok druhého polčasu, keď sme vyšli zo šatne, bol dobrý. Mali sme tam to, čo sme očakávali, veľa situácií, lopta bola v superovej 16-ke často, a áno, treba povedať, že ten gól bol aj so šťastím, pretože sa zrodil po chybe súpera, ale práve v tej časti zápasu sme išli za gólom a nakoniec sme si zaslúžili vyhrať. In addition to the 2 center forwards, you started 2 offensive midfielders, Ramadan and Kabic. So how satisfied were you with the work against the low block of Veleš? Concretely, Kabic, because he's new here.
Yeah, I think especially Kabic did a good job in first half and also until the goal, until minute 60, 65. Then he got a bit tired, but I think until then he always tries to put stress on the opponent. He was flexible, sometimes on the wing, sometimes inside. Had some crosses, which is good. So second half we had a more open game, so we had more space for them, for Rama and for Uroš. But then I think they need to be more clinical to go for the goal. So in second half we had a lot of 3v3, 4v4 situations where we could have better executed. But hopefully they will make progress in the next days and weeks. But for the first game from Uroš Kabic, I'm happy for him. First game at home, and he was a part of our win. Otázka bola, že v tom rozostavení v strede pola sme mali dve ofenzívne krídla, Ramadana s Kabičom proti tomu hlbokému bloku Veležu, tak ako bol spokojný s výkonom Kabičák, pre ktorého to bola premiéra. Tak Uroš hral dobre v prvom polčase, aj v druhom do tej 65. minúty, keď potom prišla únava, ale dovtedy dokázal zatlačiť na súpera, dokázal tam získavať lopty, bol aj flexibilný, pretože hral niekedy donútra, niekedy smerom von, posielal tam dobré centre do 16, takže myslím, že to bolo z jeho strany fajn. V tom druhom polčase sme tam mali viac priestoru pre obidvoch, len sme to nedokázali dostatočne využiť, pretože v týchto situáciách, keď ideme 3 na 3, 4 na 4, čo bolo v druhom polčase viackrát, tak musíme byť viac klinický, musíme to dokázať využiť a lepšie vyriešiť tieto situáciu, ale verím, že to bude lepšie zo zápasu na zápas. Určite na prvý zápas domáci, súťažný zo strany Kabiča to bol dobrý výkon a prispel k tomu víťazstvu. Before the game, you mentioned their tall center forward, Spahic, but they also had tall defenders. So how do you think György Gagua handled them? He converted a penalty kick, but also had another chances to add the second. So, what about him? Yeah, I think Gio played a good game, but he could have scored 1 or 2 goals more. I think this is also part of the progress we made with him. So he is a really good player, coming underneath, occupy the midfield. So going back from the center backs, making some space for other players, and now it's about to be more dangerous, more a threat to the goal, more attack the box. So this is he needs to work on it. He knows, but I think this will come also with more self-confidence. The games will give him, but I think he handled the situation really well. It was tough against them, really strong central defenders, really good in the air, and it was. That's when he was fighting 90 minutes for the team, which is also good for us. Pred zápasom sa rozprávali o tom, že zo strany súpera je tam nebezpečný vysoký útočník, ale ako sme dnes videli, aj v obrane majú vysokých hráčov, tak ako si myslí tréner, že si s tým dokázal poradiť Gagua s tým boji s tými vysokými obrancami. Tak áno, dnes zo strany Gagu to bol dobrý výkon, hral dobre, ale mohol ešte pridať nejaký 1-2 góly navyše. Vidíme na ňom, že sa rozvíja, robíme s ním dennodenne, dokáže hrať na veľkom priestore, stiahuje sa pre loptu, robí priestor pre iných, len z jeho strany je potrebné, aby bol nebezpečnejší a aby bol proste hráč, ktorý dokáže viac ohrozovať tú súperovú bránku. Som rád, že dnes strelil gól, pretože pre útočníka je každý gól dôležitý pre jeho sebavedomie. Takže napriek tomu, že teda dnes to nemal jednoduché proti tým vysokým obrancom, ale 90 minút bojoval a bol to dobrý výkon z jeho strany. And one last question from my side. We all know how talented Bationo is. What did you thought when you saw the ball loss after the pass from Aliash?
how your blood pressure changed in that moment? It's always the case. If you play, if you want to play brave out of the back, if you want to have a good ball possession, you need to take some risk. This was a bit too much, but I think it was not risky. It was about a bad first touch. So, and we prepared our team for this because the opponent, Babic, number 29, he is that aggressive. So we knew that he would come for this. We prepared the team. It worked well for 9 out of 10 situation. The 10th situation went wrong. Yes, but Bati is still a real young player. He needs to learn. This is important for him to learn from this situation. Okay, when to take a better touch, when to play with 1 touch or 2 touches. So I'm happy with his performance, and hopefully he will learn from this situation. Otázka bola, že vieme všetci, aký je Bationo talentovaný hráč, ale čo si pomyslel tréner, keď videl tú jeho stratu tam na hranici 16, keď dostal loptu od Ivačiča, z toho bola potom šanca súpera, tak keď sa snažím mužstvo rozohrávať zozadu, tak troška je to aj riziko, ide troška do toho rizika, ale áno, toto už bolo troška za čiarou. Ale nehovoril by som o risku, ale skôr tam bol problém ten, že ten prvý dotyk mu nevyšiel a vedeli sme pred zápasom, pripravovali sme sa na to, že súperov hráč 29, Andro Babič, je agresívny, vedeli sme, že chodí do týchto situácií, chodí si po loptu, napáda tam rozohrávku, takže 9 z 10 prípadov sme vyriešili dobre. A áno, Bationo je mladý a verím tomu, že sa z tohto poučí a že bude tie situácie riešiť možno nie na 1, ale na 2 dotyky, aby sa proste to nezopakovalo. Má ešte niekto otázky? Good evening, coach. You said you aren't really satisfied with performance or result, but it is first win for the club after 3 years in the Europe. So is this a kind of milestone for you? Okay, didn't know that. So how about you told me that we have to win? Yeah, thanks. Yeah, it is important, always important. First game, first win at home. This gives us some energy, some positive energy, and it's good. It's not that I'm not happy, not satisfied, but if you see the game, then it would be better for us to sit here and have two goals. So because of the game, we had a lot of opportunities to score. But for the club, I know it's important that we win, and also that we have a good feeling with our fans, that our fans come to the stadium and they see that we win, that we fight for the team, that we fight for the club. This is really important. So yeah, and that's why I go home with a good feeling. And now I'm thinking, maybe second goal, but I go home, good feeling, tomorrow, good energy, nice preparation for the next game, and then we go on. A otázka bola, že to bolo prvé víťazstvo pre klub v Európe po 3 rokoch, tak ako si to tréner, alebo ako to tréner hodnotí, alebo ako teda aj z toho pohľadu, že to bol jeho prvý zápas, ako to berie. Tak my sme sa o tom bavili pred zápasom, že teda potrebujeme tie body, pretože v tej 5-ročnej klasifikácii nám budúci rok vypadne ten najlepší rok. Tak áno, vždy dôležitý ten prvý zápas vyhrať. Dáva to, každé víťazstvo dáva do toho kádra, do tej kabíny pozitívnu energiu. S tým, ako ten výsledok dopadol, spokojní úplne nie sme, pretože každý, kto to videl, vie, že sme dnes mali vyhrať aspoň o 2 góly. Ale áno, na druhej strane pre klub je to dôležité víťazstvo. Takisto je pre nás dobrý ten pocit, že prišli fanúšikovia aj odchádzali domov s dobrým pocitom, lebo videli jednak víťazstvo a jednak videli, že mužstvo bojovalo za farby klubu. A ja tiež pôjdem domov s tým, že áno, škoda, že nebol druhý gól, ale vyhrali sme a zajtra pôjdeme do práce teda s tým pocitom, že sa vyhralo a v lepšej atmosfére sa vždy robí, keď sa vyhrá. Pani, otázka? Hello, as it was seen in the second half, there were many mistakes, concentration mistakes on both ends.
attack, also in defense, which was, I would think, maybe from the hard style of the opponent. How can the team be more prepared for the, like mentally for the next matches, for also for the weekend or for the next match of in Bosnia? Yeah, I think that second half after we scored the goal, that the game was more open. So they tried to attack. We also tried to attack. We wanted to score the second goal. They wanted to score the equalizer. So the game was more open, more wild, and that's why we had more technical mistakes. So first half and until the goal, we had more control of the game. And then they started to play also to go for a goal, and that opened some spaces, and then the game was a bit more open and wilder. So this is for us now, this is key. So we need to dictate the rhythm, when to take control, when to slow down the game, when to speed up the game, and then also if there are spaces that we attack. So this is part of the progress we are fully and then right in the middle of this progress, that we decide how the game goes, if we have ball possession, if we have transition moments, if we need to slow down or to speed up. Okay, thank you. Boli tam nejaké výpadky v koncentrácii, hlavne v druhom polčase, že ako lepšie pripraviť mentálne mužstvo na tie najbližšie zápasy, či už nedeľný ligový, alebo potom na odvetu. A potom v druhom góle ten zápas bol otvorenejší, obidve mužstvá išli ešte za gólom, hostia chceli vyrovnať, my sme chceli zvýšiť, takže bol to taký otvorenejší a divokejší futbal a tým vlastne prišli aj zvýšil ten počet technických chýb. Myslím, že do toho gólu sme takéto chyby až tak v takej miere nevideli, ale potom tým, že sa to otvorilo, tak sa to zmenilo. Vieme, že sme niekde uprostred nejakého procesu, tak potrebujeme ešte lepšie zvládať tie zápasové situácie, keď treba hru zrýchliť, kedy spomaliť, takže ten správny rytmus ešte potrebujeme nájsť, ale sme ešte niekde v tom progrese, takže je to súčasť toho rozvoja mužstva.